nutritivne pripreme. Suplementacija. Za starog čovjeka. Stiže koće broje. Ne radi mi lijevi žmigavac, onda me zajedno, to moram se ovako ulaziti u ulicu. Još jedna torba ostala. Ha? Još u travi ostala. Isuse, ovo bi bilo grdo, tu su mi dokumenti. Za brdo danas se vidimo. Pazi. Skimaš. Aj bok. Se snima? Dobro smo čuli početak albuma Falling in Between. Najgori dio posla. Naše snage. Dečki se brinu za sve. Ovako se slaže to. Jedan i drugi ovak palčeve prema tu. Eto. Tako je. Tetris na najjače. And we go. Kako se živi u Lukicama, vidio. Da, na čelo je. Tako je, evo, vidi se ko se zdravo hrani. Ne, da ićemo od kršu tamo. Tu, sakri ga. Ovo je neka tradicija, fresh corner, corner. Neki hodogić. Gina, molim vas, sponzorirajte me. Šta gledamo? Formu. Kak? Ne znam. Ovo je standardno mjesto za pojest picu. Lagano klopica. Neki quattro formaggi. Da. Slavonija u mom srcu uvijek. I dosadan tin sa miješanom picom. Le klasik.
kažu dečki. Sam se niš ne vidi. Šteta. Koliko? 11 sati. Koliko nam je trebalo? Ima. Večer. Ringnica, znate sve zemlje. Ono što ste došli. Ja, I to im je kažem. vidim, najte više Ovo je sam trojica još. Znači uspjeli smo prije njih doći. Znači to sam dobro. Ja Švegović Gregov, a za njih ne znam kak imate. Toplak su znali, dobro. Klasik. Šta vi preporučate od toga? To znam sad, može i točeno, hoćete, ulazi nam točeno vino, tako da... Ja bi točeno. Tri veliki trojice. Pobjednici. Svemira. Smo. Lagano pivec prije spavanja. Ti depote. Znam, ljudi... Ne znam ja ovo radit, morate mi pomoći to. Cheers, mates! Napokon u sobu. 2035. Tu smo. Isprave. Same old. Mislim da sam ovdje drugi put u životu. Sobica. Sve što ti treba. Krevetac. Nikad nije bolje izgledao. Ja uvijek čekiram prvo kupaonu. Da, fino tuš. Sve imamo. Ramada nas uvijek lijepo ugosti. Vidimo pogledić. Koji imamo neki pogledić. Već vidim da ćemo preskakati u van na cigaru. Eto ljudi, to je to. Čekam Marina. Malo ćemo se naspavat. Jutro doručak. Kasnije tonska probica. I to je to. Sada vam pokažem neke life hackove. Baš me zanima, evo pišite u komentare da li neko od glazbenika koji putuju da li koristi ove sve stvari. Znači ovak, ja bez ovog ne mogu. Znači, najbolji melatonin Sleep Well. Znači, ovo mi spašava život. Ja kad dođem sa svirke, ja ne mogu spavat. Puca me adrenalin. Ako je bila loša svirka i loše sam svirao, onda prolazim u glavi sve greške koje sam napravio, fleševi me peru i ne mogu zaspat, nema šanse. Ovo pomaže, jako. Piše jedan špric, ja sam na jedno 3-4, valjda sam malo toleranciju stvorio. Onda ovo, bez ovog ništa. Kad promijenim mjesto di spam, pogotovo kad neko vrijeme ne putujem, bilo kakvo svjetlo, bilo kakva buka, bilo kakav zvuk, odmah se probudim. Tako da bez ovog ne spavam. I najbolja investicija koju sam napravio prošle godine je ovo. Pozdrav Dundi, on mi ih je preporučio. Marko Dundović Dundo. Noise cancelling slušalice. Ovo su Sony X, slagat ću vas sad 4000, ja mislim. Znam da kolega Marin ima
X5000, to jest X5000 ili X5, nemam pojma. Znači, ovo spašava život. Kad ti je dosta svega, to si staviš na uši, upališ i ne čuješ ništa. Kombinacija ovo plus ovo. Stavim to sve na glavu i da omaknem. I spavam ko beba. Ništa me ne može probuditi. Tu je još i magnezij direkt za opuštanje. Povremeno B vitamin. I to je to, u stvari. Eto. Baš me zanima da li neko od vas možda konzumira išta od ovih pripravaka ili tehnologije za spavanje. Kak vi koji svirate se snalazite, kak zaspite odmah poslije svirke? Ja ne mogu. Eto, ja sam u krpama, čekam Marina da dođe, da se ne budim, da se malo podružimo, malo popričamo, nismo se vidjeli dugo. I spavanac. Za vlog koliki je bio 12 sati ljudi. Ali dobro. Dobro, mi smo 11. Kad znate koji iza druge strane, onda se isplati. Evo, svi imaju istu reakciju. Užas, može nešto bliže. Coffee time! Recite gospodine, kako vi ove jutarnje sate provodite? Kafica! Jesi li to ti? Sidi! Malo vidit kaj ima. Kaj si rekao, koliko? 30 cm. Giant centipede, nije ono. Da, stigne. Ali, stigne raci, oni. Evo, znamo za drugi put kad budemo poznati. Sljedeći put tu imamo meč. Ka? Isu, kalestetiks žešći ono. Skapuljača. Da. Više si ko kornjača nego ko ninja, ali nema veze. Check this out. Ovo nije pametno, ovo nije pametno, ovo je pametno. Evo, sad ću ga imitirati. Toni Crnogorac. Sad sročio, a? Ajde. Jesi siguran? Ajde. Gle, čak smo slično obučeni. Kužim čem služi. Kao naš nije ono kao park, nego šta je ovo? Nije to jedno. To je dotičan kadar flore i faune. Evo, danas imam puno praznog hoda, popili smo kavicu, preskočio sam doručak, ne mogu još jest. Imamo ručkić u 3, utonska proba je u 5 i to je to. Snimamo onda dalje. Peace. Vibe check. Monotonsku. Jesi ti Filip Rušin? O, dobar dan. Ima zvuk, ima zvuk. Naravno. To. Vidio sam... Biću na YouTube-u, mama! Vidio sam ti karijes. Kreće. Ribnica. Čekaj, li ovo sad svi nose sam zato kad ja snimam za vlog ili... Inače je dobro.
ne znam di da nađem bend, onda pogledam prema šanku. Marin, hoćeš nam reći nešto o svom bubnju? Svome, Bubnju! napokon malo veća konfiguracija. Ali prostor nije dovoljno velik, ali za Enir je dobro. A reci mi, koja je to drama uopće? Yamaha Maple Custom Silver Sparkle. Imam ga mislim već 10 godina. I nikad ga neću prodati. Znači inbox ne postoji. Ja ti onak ne dam. Meni najdraži. Niste me pitali, ali meni najdraži element. Bungić. Toni, koji majkovi idu na bubanj? Svašta nešto šareno. Ima malo Sennheisera, malo To na kilo ide. Shure 50-ica, klasična. Šta to na het? Bluite otkriće. A ima Sasumange. Puno para. Ništa na ta kartu. Ne govorit gluposti pred kamerom. Sve je na karnetu i sve mi vozimo kak treba i mi nismo nikad ništa. Mi to radimo sve po PS-u. Što stavljaš na kick? Na kick? Da. Ne znam ja kaj je to. Još ne znaš ili? Pa mislim da će biti danas nešto slično ovo. Ovo je crni. Dvojice. Levi. Dvije kapsule. Opa. Ima malo snega. Dobro. Ako se pitate za bas, Music Man Stingray. Prvi krug je bio prvi krug. Jel tako je? Naš majstor Tona, Toni Toplak, a.k.a. Toni Amerika. Hvala, pogledam epizodu 4. Da, vidim, ček gdje smo stali. Sad ćemo otkriti ljudima zapravo da sve sviramo na playback, gledaj traka.
jedan sa bratom. Znači, koliko smo mi vremena proveli skupa? Od 2010. Vidio ovo, stari, razmišljamo... Čak i to, ali nismo dogovarali. Nismo dogovarali, ništa. A žniranci su samo ono, znaš, bude malo kao... Još da počnemo svirati zajedno, to će biti to. Ne treba, pričekat ćemo i sad pa... Hoćemo? Ajde! Ali onda... Noć moja luda, noć. Se Kylian Mbappé koji se nalazi u jednoj zaista sjajnoj formi pojavi. Neocenna šuta na kraju Hrvatska vodi od 26. minuta. Konate. Tika, taka. Znao sam da će biti genijalno na ljetu, je bilo genijalno. Hoćemo doći opet? Miki, kad ćemo doći opet? Možda najbolje da mi ne odemo. Ovo je baš dobro. Ja sam oduševljen. Znači, ovo ja zovem kad te ugoste kod čovjeka. Evo da vidite šta nas je dočekalo nakon svirke. Jake šminke. Svaka čast. Podgorica win. Aftermath. Gotovo. Čujem muzičari, koliko vam je poznata ova scena? Sad Tetris. Kaj ništa, a? Jebo, sliku smo. Čekaj, a kak mi taj lift nismo vidjeli kad smo bili gore? Eto nas. Dižemo se za 5 sati. Malo spavanac, moramo krenuti ujutro. Ne znam koliko ćemo čekat na granici.
Idemo u krpe. Čišćenje sinusa. To je to. Pršut. Taman sam Malo počeo snimat. pršuta, ono. A, slušaj. Slušaj, malo. I krenuli smo za Zagreb. To je za Dubrovnik. Evo nas, na granici. Ovak sam burek. Kažeš nije mastana. Je ono kod nekog popiše unutra. Isuse, ovo je... Evo ga, iz prve smo na granici. Evo, Iz prve. Moj bože. Evo pa se stisne snimanja. Treba mi ovaj cijedik za ovo. Naravno da je gužva. Naravno da je gužva. 6 km gužve. Biće taman od 9 ujutro do 9 na večer. Da. Koliko se sad vozimo, znači? A evo, u 9, sad je 8. Bili smo u 9 ujutro. Crvendač. Crvendač. Jel to moguće da smo stigli? I to je to. Stigli smo u Arena Zagreb. A zašto ne bi još malo vozili, ne? Dobro, vozimo se do Domeka. Isuse Bože dragi. Eto, i to bi bilo to. Klopa, tuširanac, spavanac. Nadam se da je bilo bar malo zanimljivo. I vidimo se.